Mizo Global TV channel clear to zong te chibai le vek ule voin hi march ni som ni panga kumsang ni som ni paruk zir top ni ani a voin lama khovel chanchin thar langsar zolte kan clear ho le don ani Iran sana a voin dar som pakhat le chan ve am vel khan Iran ko pui Jamkaran Mosque chipa chuan Iran flexion antar chole ta ti Al Jazeera le Tas name news agency ta chuan antar langa reflection hi Iran namtan chuan kubalak alat nilo ti na le indona nai ti chin chiana ani a reflection hi kumsang hi som ni a an general Soleimani thi tumkhan anlo tar chuak to a emi nu hian US base missile an kam ngal ani kha tuna po hian US paiten Iraka an sipai ho tu sadawai an ka hlum wanga an public tumna a expert te chuan an ngai ani etil thleng hian zan in la hian in beina na satak thleng thei ani ti akok ni in mithiam te chuan an soya Reuters in atarlan danin Lebanon sana a voin tlailam dar ni PM velkhan Israel thlotheina F-35 Streel jet te chuan Syria le Lebanon in rina a kongpoi mo tak in kalpo na an kap chia ti antar langa e kong hi Iran atanga Hezbollah sipaiten manrua missile le drone an laglu na kong ber ani a Israel hian Lebanon chim lama ground invasion leilama lu chilna an tran to awangin melmalamin thopna supply an bulo nan he border hi an block ni in an soi e in baina hian civil mi pali an thi a truck panga manrua phurtu ni a hriat a chebok CNN in tarlan danin US longlian aircraft carrier USS Abraham Lincoln chu Red Sea atanga Gulf of Aden lama atol hnung hlek ti satellite thalak tharbera mu ani thu antar langa Iran hian hypersonic missile thlotheina aya chak panga an nei thu an pon nuwa US hian an longlian hi ven him an du wang ani theya belma na ilituk lava oma an missile laka filim an du wanga tactical remruan na awanga tol hnung an ni thei bok India sarkar chuan Middle East boruak wang hian khovela kwel man sang hle ti atar langa tundin muna chuan sarkarin Petrol man ala ti sang ri lova mase sarkar thupuang tu chuan international market a barrel khat dollar za apel chuan India po nisomli pariat nuwa amanasan ngal theiani ti atar lang e hi mizoram tan po thilpoi mo tak ani Al Jazeera in atarlan danin Pakistan chuan US dudan Iran hena athena mase Iran sipaite chuan in remna an nola PHUBA an latum reng ani chuti lain Iran chunga Starlink call le bom tam tak man ani a American mipui po an Petrol man sang tur hlavin an ralti to hle a Iran hian tuipui kong ala control tlata Thailand long ero an paltlang tir lo maya enge thleng zel don ilo thlir zelang